Ошолордун баласы мына ушундай эле минген апты. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум деймин. Биздин Көкбөрү сүйүүчүлөр, Аалам Кубар каналыбыздын көрүүчүлөрү, алыста иштеп жүргөн мекендештер, амансыздарбы? Баарыңыздарга ноокаттан салам айтабыз. Тактап айтканда Ноокаттын Арал деген айылында бүгүн мына ушундай чоң аламан улак. Буюрса ушул жерде бүгүн биз кызматта болобуз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Бүгүн буюрса Аралдан Кубаныч деген агабыз мына ушундай чоң аламан улак берип жаткан кези. Буюрса бүгүн чоң майрам ноокатта чоң салтанат дегендей. Караңыздар, бул жакта мынага улактын башталышына саналуу мүнөттөр калды. Ага чейин мен сиздерге буюрса бул жактан тойдо коюлуучу соорундарды бир сыра мен сиздерге тааныштырайын. Мына караңыздар. Биякта буюрса 3 автоунаа баш байгелер туугандар. Nexia бул жактан 07, 06 унаалары. Бүгүнкү баш байгелер мына ушулар туугандар. Караңыздар. 3 автоунаа. Буюрса алдыда чоң улак болот. Бул жакта боз үйлөр тигилген, аштар кайнап атат, аштар пишип атат, шорболор пишип атат дегендей. Машиналардан башка буюрса бул жакта дагы ушундай тайлар бар. Чоң тайлар, мамалактар бар мына жакта караңыздарчы. Мынага мамалактар туугандар. Биякта болсо тайлар. Мынага буюрса бүгүн чоң майрам, мынага боз үйлөр бул жакта. Сода кандай болот сода? Мынага соданы кылып атышат биякта. Мынага боз үйлөр тигилип, 2 боз үй тигилиптир. Мынага Мынага биякта чайлар кайнап атат самоордо. Биякта 50 килограмм аш демделиптир, туугандар. Биякта демдеп коюптур уже. Мынага. Мына ушундай. Мынага улак азыр буюрса башталат. Бул жер негизи өтө жакшы жер экен, туугандар. Ноокаттын ушул Араван менен чектешкен жерлери Данги деп коет, туугандар. Ноокаттан келатканда Каракоктудан өткөндөн кийин Дангидан ашып, мына ушул жерлерге келесиздер. Араван менен Ноокаттын чектешкен жерлеринде. Мына. Буюрса сиздерге бүгүн кызматта болобуз. Лайктан басып, буюрса бүгүн Кубаныч аганын тоюну сен аман өткөрүп алайлы. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Мынакей буюрса той ээлери мына ушулай кынабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин жалпы көрөрмандар, жумулай журтум, кыргыз элим, кыргыздын 7 дубаны, Ноокат эли, алыс жуукта иштеп жүргөн мекендештер, замандаштар, Аллах Таала насип кылып жараткан Аллахтын өкүмү менен, буйругу менен мынакей бүгүн биз Ош областынын Ноокат районунун Арал жергесинде Атаназар агайыбыз, агабыз, аксакалыбыз Илимбек менен Билимбек неберелерине жакшы ак бата алсам деген жакшы ниет менен уулдары Кубаныч мырза менен биргеликте элге аш той берип, жыйын өткөрүп, бир жерден жакшы ак бата алсам деген жакшы ниетте турат. Жараткан Аллах насип кылган болсо бир аздан кийин ушул чоң аламан улагыбызды баштайбыз. Бул жакта аксакалдарыбыз кыргыз үйлөр тигилди. Шору аштар кайнады, кыргыздын каада салтын коштоп, мына бүгүн биздин Тиллекаң деген чоң ат чабарыбызда мына антип казан асып, бир чоң жыйын өткөрүп турган кезде бул агайыбыз Атаназар аба бүгүнкү той башчыбыз, эл жакшыбыз Кубаныч мырза, айылдын аксакалдары, абаларыбыз турат. Атаназар аба ушул жерден бир жакшы бир каалоо тилек айтыңыз, насип кылса бир аздан кийин улакты баштайбыз. Силе бериңиз. Силе, Отур, силе. Урматтуу Ноокат элим жана ушул биздин районго, Коңшу райондон алыс жууттан келген мыймандар, мен ушул неберелериме сүннөт той бергенде ушул улакын кошуп берейин деп ниет кылдым эде. Ушул ниетти аткарыш үчүн балдарым менен аракет кылып,
şu ilim jana bilim degen neverelerime uşul sünnet toyuna ulak verip jatam. Eme uşul baldarıma şu ulakçılardan, elden, yurttan bir patalı vereyin dedim hele. Şu baldarımdı arkasından Kudayım dağı köp bana neverelerdi versin. Çeverelerdi versin dep niyet kıldım. Emi şul alыс yurttan kelgen mimandar yaxşı ıntımak menen şu ulaktı çağıt görüşüp kursan bolup uşul adam toy berdele bizdi kursan kıldı dep aytıp yürü turgan kılıp ötkör bergile dep şu yeli yurttan soranamın. O men şu bugünkü bolup jatkan ulağız yaxşı olsun. Bardık adamlar yaxşı tamaşa kılsın. Daima şu oğul torunda aytıp yürü turgan bolsun. Palvandarga Kudayım güç kuvvet versin, ıntımak versin. Şu yaxşı oynayıp gülüp kulaklı çağırt görsün. Amin. Aytkanыңыз arkadaşlar. İnşallah. Uçak derseniz mi? Birazdan ki ulaktı başlayın. Baygeler tarttınlar mı? Oo, ayakta tarttık. Mına tuğanlar, boz uylar buyursa tizilip, içinde bir sıra mestere koşatıp koyunca. Tuğanlar boz uy. Boz uylar. Sizlerge dagı bir jolu baş baygelerdi koşatıp koyla tuğanlar, kандай deysizler? Biz menen birge olуңуздар зерикпей отурасыздарбы? Мына ушул нерсени басып коюңуздар эми аябай бизге колдоо болот. Мына байгелер тугандар. 3 hafta мына. Некшан 07-16. Bursa ulak başlat. Mınake. Jumulay jurt. Gökbörü alake. Beri kara bastırağız. Vallahi şambe toktayız vardığız. Buraya abi başlayalım buyursa. Assalamu alaikum. Hurmatlı bilegi güçlü palvanlar, hurmatlı alыс жуuктан келген meymanlar, alankeni Kırgız'da aytıp koyun, kazanı ottan düşmegen, çeynegi çoktan düşmegen, uğulları attan düşmegen, hanın balasınday bek süylegen, bektin balasınday tak süylegen, bugünkü jıyınga gelgen jalpı meymanlar, hoş gelipsizler. Alankeni Oş oblastının Lokat rayonunun Aral ayılında Tilleken at maynadında Kudayıga şükür Lokat'ın kulunu Lokat'ın jigiti er azamatı atına zatı jaraşkan Kuvanış degen inimiz Olake atasının akılına satı menen bir vakta sünnet toy bergende el çoğultup barыңızдардан ак бата алсам деген жакшы ниет кылган жараткан Аллах ниетине жеткирип ошол ниетти мынакей бүгүн Атаназар атабыздын ниетини орундатып отурат. Келиңиздер ана урматтуу балвандар, бүгүн мынакей казан асылып, кыргыз үй тигилип, кыргыздын каада салты менен чумулай журтту чакырып,
Kırgızdın 7 dumanından palvan çakırıp, mıyman çakırıp, mıyman dostluk bilen barınızlarga kucak jayıp, mınандай toysta başaga barınızlar. Hoş geldinizler hurmatlı palvanlar. Alevi hurmatlılarım, her bir yerde yaratkan Allah subhanallah Teala'ga kıska, nuska olsa dahi maktav aytaylık. Alankeni kaysıl cıyında, kaysıl çoğuluşta Allah Teala'nın adı aytılmasa, Allah Teala oluklanmasa, oşol cıyının ayağı gelip ökünüç, arman bolup deyip. Alemi bugünkü cıyının ayağı ökünüç jana arman bolbosun. Allah Teala'ga çeksiz maktovlar olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat jana salamlar olsun. Gelingizler anda hurmatlı palvanlar. Bugünkü bizdin toy başçımız, el jakşımız, İlimbek bilen Bilimbek'tin çoğ atası, Kuvanıç Mirza'nın atası, Atanazar ağayga söz veremin, jakşına bir barınızlarga kağlı tilegin aytsın, ulaktı başlayız palvanlar. Gelingizler anda atanızlara. Assalamu aleyküm hurmatlı eli yurt, jana alıstan kelgen müymandar. Men nevrelerime sünnet toy bergende şu ulağımda koşup beremiz dep niyet kıldık ele. Bugün muna şul niyetimiz işke aşıp jatar. Hurmatlı meymandar, men uşul eki nevreme jana nevrelerimde arkasından dağı Kudayım köp uğuldardı versin dep tilek menen uşul işke atkarıp jatam. Yemi uşulday bolgonduktan şu kelgen mimandar, çavandazlar, palvandar, öte intimakçılık menen jakşına elge tamaşa kuru bergile. Bardak nersesilerden kolunarda. Yemese men uşul sözüm ayağımda şu ulak baştalsın, ulak açılsın dep aytam. Çok rahmat. Gelingizler anda hurmatlı palvanlar, barыңыздардын başыңыздарды biriktirgen, jakşынын жарыгы жалпыга тиет дегендей барыңыздарды ушул жерге чогултуп олтурган, алдыңыздарга дасторкон жайып ак батаңыздарды алсам деген жакшы ниет менен, өзү негизи бул инибиз Атаназар агайдын уулу Борбор калаада жашайт, Бишкекте жашайт. А бирок улагыны, ата журту, кичибекени, киндик каны тамган жерге, ата туулгандары сагынып келип сиздерге мынантип жыйын өткөрүп олтура турбаттууларым. Бүгүнкү жыйынды ынтымактуу, ырыскылуу өткөрүп, ушул балага бир рахмат деген сөз алып берелик. Ал анткени бүгүнкү улакты кандай өткөрүү сиз менен жана биздин колубузда. Эгерде биз ынтымактуу, ырыскылуу өткөргөн болсок, ушул балага бүгүн биз айыр алып беребиз. Урматтуу ноокат эли, алыс жууктан келген меймандарды сыйлаңыздар. Келиңиздер анда бүгүнкү той башчысы, эл жакшысы, Илимбек жана Билимбектин атасы Кубаныч Мырзага сөз беремин. Кубаныч алдыраак чыгабыз, бир каалоо тилек айтабыз эми калгандарга. Assalamu alaikum урматтуу жердештерим. Бүгүн ушинтип баарыңыздарды башыңыздарды бириктирип, ушул кичинекей жакшылык өткөрүп жатабыз. Кош келипсиздер. Атам алдыда жакшы сөздөрдү айтып кетти. Ошол сөздөр баары кабыл болсун. Балбандарга айтарым ушул ынтымак менен бири-бириңерди сыйлап, калыстарды угуп, ушул бүгүнкү соорундарды жакшылап тыштаңыздар. Эртең артынан сөз чыкпай турган болсун. Бири-бириңиздерге зыян келтирбестен жакшы чага бериңиздер. Урматтуу Ноокат элинин тургундары, мына бүгүн бир абдан чоң бир мараке болуп атат. Бунун демирчүсү, баягы мындай айтканда күнөөлүүсү деп койсок болот. Эл агартууну аркалап келген Ноокат элинин сыймыктуу аксакалдарынын бири мен Жездем Атаназар. Саламаттуу сактоону аркалап келген эжем калбинин демилгеси менен Кубан Мырзанын коштоосу менен мына сиздерге бүгүн бир аябай жакшы мараке уюштуруп берип атат. Мына бул жерде şu Камбарата пирин колдогон жигиттер, чабандештер турасыздар. Мына ушул кишилердин тилегин колдоп, ушул жерде жакшынакай судьянын айткан правиласын колдоп, бир жакшы оюн уюштуруп берсеңиздер деп биз сиздерден сурабыз.
күчү жагынан суранган инсандардын тилеги Кудайым колдоп кабыл болсун. Сиздерге ден соолук, жигиттер камбарата бирим колдосун алга. Чоң рахмат. Негизгиси палвандар, сиздерден бир сураныч. Айтып эле жүрөбүз, дагы айтабыз. Аланткени эскертүү могу мусулманга пайда берет дейт. Биз эскертебиз. Аланткени мусулман баласы инсаният бул учак болот, эстен чыгарып коебуз. Дагы бир жолу эскертебиз, урматтуу палвандар. Тейик, анан жип дегенди секин бекитип кое бериңиздер. Сураныч. Улагыга шүгүр, торпок, мамалак жеңил союлду. Мартылак, жеңил улак. Тейик, жип колдонбой турган улак. Жер кургак. Улай болуп калды деп шылтоо кылбайлык. Тейик менен жипти бекитип кое бериңиздер. Өзүңүздөрдүн жүзүңүздөргө караңыздар. Аланткени ата бабабыздан тейики жана жиби жок эле өткөргөн улакты. Бизден кийинки урпактарга дагы кошумчасы жок эле кандай кабыл алган болсок, кайра жакшыраак тартип менен өткөрүп бергенге аракет кылайлык балбандар. Катуу тийсе кечиресиздер. Бүгүнкү биздин ортодогу калыстарыбыз негизги калыс Лопака. Анын жардамчылары жанындагылар Чолпонова, Аззака, Митан, дагы бир 2 бала бар. 7-8 калыс ортодо карап жүрөт. Мына полиядан бери жага өткөндөн кийин болду эсеп. Бул трибуна чейин 15-20 аттуу болуп келип тополон кылбаңыздар. Палван өзү эле кесип болду. Ортодогу калыстын айткан дегени деген. Бүгүнкү биздин байгелерибиз 3-6 уна бар. 5 бабалак, 5 кунажым бар, өгүз бар. 15-20 жакын тай бар. Кой эчкилер бар. Акчалай сыйлыктар бар. Айыл аксакалдарын бул жерге жазып алдык. Азыр улакты таштап бергенден кийин айыл аксакалдарын чакырып, жоктомоюбузду жоктотуп, белектерибизди берип, арттагы кыргыз үйгө алып өтүп, аш көчтөрүнү берип, ак батасын алабыз. Ал эми палвандар бул жакта улакты чаап турушат. Чаппай туруп жоктоп алайлыбы? Куланда. Улакты баштабай туруп жоктоп алгыла дейт. Рыскулова, Арал, Буйкабека, Арал, Үсемека, Жатан, Талаева, Көктел. Секен келе берет. Азыр жоктогу чейин кечкирип кетет. Залым Балван, Маткасымова, Ленинизм. Келген мындай аксакалдарды кыргыз үйгө алып келип чайларын дагы бере берсек боло берет. Телмандын Рыскулова, азаматтар. Балвандар, аксакалдарыбызга мындай бир жакшынакай военный бушлаттар менен бирден конверт берип атат. Келген аксакалдарды лотага кетирбей ошол жерге катар тизсеңиздер, ошол жактан дуасын алып алабыз анан кийин. Телмандан Абдрахманова Келелин, Караташтан Абдрахманова, Тайражы Мурмахмидов, Абдыманова, Гүлүстан, Эргешова, Кызылтейиттен, Төрова, Жаңылоокат, Муслиддин, Кайрагач, Орос Балван, Салиева, Максымова, Маркистан, Өмүрбеке, Капчыгайдан, урматтуу аксакалдар. Талайга келди, Карабайга бар. Ошол жерде эле туруп туруңуздар, аксакалдар, азыр сиздерден дуа алабыз. Улак эмес. Ана жоктомойлорду алыңыздар, Талаева. Тайрова, бериңиздер. Лотака, анандай кылбай, ошака бир жакка тизсеңиздер. Талайака, Карабайга өтүңүздөр, аны ошака тизилиңиздер. Болду, Маллака ошондой туруңуздар. Алып барып бере бериңиздер. Тайрова, Папанда Нышан Палван. Бериңиз. Айланып бул жакка өтүңүздөр. Ошол жакта туруңуздар, аксакалдар, кичине жылабыз. Мандабова. Кетпей туруңуздар. Качака ошака.
içine bu yerden kaçmayın be. Kaçınızlarçı mı? Tribünan aldın ana. Baştan alıştın özü kıyında bana da aksakal balvandar attı gel öte. Oldu batkasıma hoşanda taktaylarınız. Veriniz at veriniz. Bağırdığına Kuday'a şükür bana da birden vayenliğe boşlar. Anan akçalay. Sorunlar var. Cılaz evet. Bu derge Katarga tiziliydir. Batkası bağa narcaka. Atlar beni. Ana arkanızda o şey kal. Oldu kaç kılaya körüçülük sine cılınızlarçı. Cebir cağa cılıp durmuşlar. Hemen attılarga boş otur. Ana körüyoruz ya. Doldu bardağı kendimi düştü. Buna yerden sonra gelirler. Sizler kaçınızlarçı. Sıranı sizler dedi. Doldu. Verdim. Bardağı geldi. Abdurrahman Hava, Karataş, Kalelin. Kapçıkay'dan Ömür Bey'e verin. Oldu. Sıranıp gelmenizleri aksakaldar. Bunal yerge cazılganızlar Kuday'a şükür. Abdurrahman Hava. Bunal yerdeki. Aldı mı? Ona kaç gel. Abdurrahman'a gel. Kelli elin. Kim baksın dediniz? Baksın. Ne oldu? Onu katlielini verin. Arif baksın gele tağı. Ne oldu? Arif babam gele tat gel. Arif baksın kaldı bir kana. Arif baksın. Al. Ne oldu Hüseyin? Hüseyin Akam. Balvan. Kazamansız. Ağam kana. Ne oldu? Kelse ağama berip koyuz belegine. Geliniz arada bulağla artık herif balvanlar. Berinizler. Arif baksın ağamızga berestir. Hem oldu. Kuday'a şükür. Oğlu gelip duruyor Hüseyin Balvan. Oldu bitti. Kalvanız geldi. Abdurrahman Ağa geldiniz. Kazamansızlar. Ulan Ardager balvanlardan en aksakallımızlar kim? Karavay Ağa mı? Cevat Kasım Ağa. Karavay Ağa Silvet. Aksakal Berakay'da. Ne oldu? Ne oldu? Zalim Ağa geliniz. Şu yerden bir jakşı kılıp silövizdir evde. Azamaslar. Assalomu alaykum hurmatli No'xatdan palvonlari yeli. Mana shu uzoq yaqindan kelgan mehmondor. Mana shu Tumay akaning bolasi Umid bilan Bishkekdan kelib, elga uloq berayin deb niyat qilgan ekan. Mana niyatiga yetib, bugungi kuni uloq berib o'tadi. Mana shu uloqni yaxshilab o'tkazishga barchaingizlar tilakdosh bo'lingizlar. Voy jipga solmay, yuzongiga solmay, biring go'ng qoldirmasdan so'rini ko'p ekan. Buni saqlab so'rini yaxshi olib ketingizlar. Ondan keyin adab oyoqqa tartqilab so'rin qolib ketmasin. Baldar, aymat tinchlik, tayinli xursandchilik bilan yurishingizga Alloh taolo nasib qilsin. Bordinglarga Alloh kuch-quvvat bersin. Bordinglar shu so'rinda yaxshi munosabat bilan bo'lib olingizlar. Amin Alloh taolo. Mana shu bola nima niyat qilsa niyatini Alloh yetkazsin. Savdo sotig'ini, qilgan mulkini Alloh taolo o'zi yordam berib, o'zi baraka fayzin bersin. Mana shu boldari ham, mana shu önü ölçüp, mana shu yigitlardan bo'lib, uloqchi, futbolchi, balbolchi bo'lib, eldan oldingi qatorga qo'shilishini Alloh nasib qilgan bo'lsin. Doimo tinchlikda, doim xursandchilikda, doimo qadaming shidir bo'lsin, ko'rishganing qizir bo'lsin. Mana shu doimo tinchlikda yurishingni Alloh nasib qilgan bo'lsin. Amin. Alloh. Palvonlar mana şu yigit tağap gelip yerini yurtunu oynatayın deb şu maqsad bilan qilib ballar. Nimaga şu yerini yurtuna qilishga harakat qilib ballar. Shuni yaxshi o'ynab, yaxshi tomosha qilib, şu so'rin bor ekan, munosa qilib tağap munosa qilib og'ilab baldarim. Yuzonga tiyib ketsa, ot tiyib ketsa, biring jaqalava baldarim. İlgerden beri tağap gelgendir buna. Çıdakal tağap baldarim bundan.
Hadi bolar boğaz nerselere jangal bilen aydasılar nersele bolgan. Şunca halklarda kolbanda tamaşa kılavuz dep gelip oturan. Şun üçün yaxşı ötber berişte Allah nasip kılsın. Şu yigitke dağı Allah bereke vereversin. Bana çakası tuğan ürünmene tınç bolsun. Şunday toylar bolsun. Zamanımız tınç bolsun. Yurtumuz tınç bolsun. Daim toktuluk bolsun. Siz haklılık istedik olsun inşallah. Assalamu alaikum hurmatlı cemaat, palvanlar, ağalar, atalar. Bugünkü günü muna bizden atanızlar elden dualayın dep жақсы bir mareke ötkörüp atadigan. Şu marekesini Allah Taala tınçılık bilen, жақсылык bilen ötüşün nasip kılsın. Ben bir nerseni koşup ketkim keler. Palvanlar, her yerde, tertip var yerde. Жақсы işler bolat, iyilikler bolat, ıntımakçılık bolat. Oşun için nerede koygan судьялар tokta degeni tokta öyrengülötçü. Buna televizorlardan görüp otasınlar. Köp mamleketlerde ulakları çıkarıp otat. Oşonu bizde dahi el karap tura. Oşoga sıyımıktına turan ulak çapkına. Tokta dep судьяларды nege koyat? Судьяны айтқан degen. Talaşmağıla. Buna mikrofonu karmagan aytты mı? Gelmegine. Palvan adam öz sonuna gelmeyin. Gerek olsa şunu yeteneği alıp girer. O gençlerden uyanat. Ne taza palvan olsa. O şun için bardığına жақсылык, omat dileymin. Ana buna atınızlara ne tilese tilek maksatla jestin. Tapkanlar, tutkanlar, atenesine, özüne, ballarına жақсы buyurusun. Kuruk doğmatlardan, böyle kısıklardan, beycan ölümlerden Allah Taala saklasın. Bugünkü gelgen palvanlardan, ağalarımızın, atalarımızın bergen duaların bardığını Allah Taala kabul kılsın. Buna жақсы iyilikler menen bugünkü günü kaysı yerden gelgen insan musulman kanma koylar olsa bardı kursançılık bilen oynap günü üylerine sağ salamat yetip alışın nasip kılsın. Rabbana atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azaban ya erhamer rahimin. Amin. Allahu ekber. Çok rahmat. Balvanlar. Aytıp koyat Kırgızda. Ala жылқы жоғалбайт, арамза адам оңалбайт. Бекер оқат пейілді бұзат, бетпақ адам айылды бұзат дейт. Bir insanın ayынан деп, бүткіл науқат еліді. Başka жақтан алыс жуықтай келген меймандарға уят қылып албайлы құрматты балвандар. Ар намысты сорundan büyük koyuңuzдар. Alan keri sorun, байлық, қолдың кири, жулсан кетет, өлсön қалат. Alemi dostluk, ıntımaqtık, sıyla, urmattol, bu tübölüke aytılıp kalat. Mevkatta bugün şunday bir ıntımaqtığı toy ötkörelük, ıntımaqtığı ulaq ötkörelük urmatты palvanlar. Çolpanbay ağan жалға salыңыздар, Çolpanbay alparı taşta berigiz. Boldu, çoğarkı marrek alparı taşta beriz. Urmatты ақсақалдар, attardın evrelerge berigizdir, içkerige Kırgız үйge kirigizdir. Açtan kıştığın dağımı ıstayıp bir жақшына қағылып, oşol жерден дағы ақсатаңыздарды беріңіздер. Жолға çıkmayı жоқ. Жанатан берілі айтып отабыз. Балуандар тоспаңыздар. Çolpanbayға жоғарғы маррак алып барып жерге ұрып берің. Қайты бұл ұйқы марраға мына самандан өткөріп тұрып, же өткөріп тұрып таштайсың. Oldu yasak bolun. Sünni hakikat bolut elbette. Hayır, çoğlara çoğarı marraga alparı taşlar. Oldu yıkı marraga bir tay koyalım. Birinci sorun. Cerge taza vurulsun. Talıstan ancanı da cırgızlar. Жерге тийгенден кийин улак жерди көрүп, жер улакты көрсө, мына ушунда акыйкаттык пайда болот. Жерге таза уруп берип, жогорку маррак алып барып. Улар жогорку маррага bir tay. Hareketiңди кыл. Ana berge eski ol. Yaptı da. Beyazıma. Kolunu kucağa taştan koydu. Hareketinde kol, balvan hareketinde kol.
Çoğurdu marraga utarı liderlerin içeriga uğrasın, biri tay alasın. Mına dostlar, buyursa ulaq baştaldı. Birinci soğurunga bir tay koyuldu. Mına ortada palvanlar. Kimdir tanımadasızlar. Mına. Sadık palvan жүрөт. Ortada Elçi palvan жүрөt. Mına. Azamat balvan, azamat hareketinde hareket olan balvan. Çoğurdu marraga utarı içeriga uğrasın, biri tay alasın. Mına Kuday berdi palvan. Sadık palvan mına. Mına kaş. Kuday berdi palvan aylandır odat. O çekil götür. Ortadoğu Başkan Panos Mutlaka. Kaçılarda bardı düşürmek mi? Mustafa kaçışmak bir oldu. O kim engildi? Birbirlerine dostlar. Bu Konya'nın varlığının mimarsılar. Ey azamatlar. Hareket ederler oğullar. Жоғары төңірге бері тай қойылды.
Aş verilip aksakallar kırmızı gördünüzdür. Alır soğukta gelgen mehmanlar olsa kırmızı gördünüzdür. Kötülükün arasından parlayalım takamalı olmalıdır. Alır soğukta gelgenleri mehmanlar kırmızı gördünüzdür. Buna sürüldü arkadaşlar. Kim de gitti? Canındağı tartı atsa ağa qarab aylanayın koy ver desem koy verer. Alantani yerleri aylanayın demeli çokkan ata boğalarını. Aylanayın desem tartı atkan adamdağı çiğimde kat koy verer. Hareketli bul ballı hareketli bul. İnternet Sputnik'e jarılıp etmese Libor moment internet'e girip versengizler bugünkü ulaq çıkar. Ve anca ikinci tayda жүргендер жүрбей өзенdir. Uyamağız. Tokat Türkleri Hatta 4-5 kilometre tartып жүрөт. Негизгиси ааландар кайсы жакка жүрөт? Ааландар негизги бүгүн биздин улакты чагылдырып жүрөт.
İnsanlara çok da rahmetini ayta almayın. Bugün sizlerge densoluk Жыйын катуу болду. Биринчи соорунда ушундай болду. Туугандар. Биринчи соорунда ушундай. Дагы эле улак ортодон чыга элек. Ортодо Жалип Балбан жүрөт. Жашыл ак түстөгү формачан Алмаз волейболист ким тааныды? Көк шилем менен мына. Кыргыздын сыймыгы Алмаз волейболист. Ноокаттын Кыргызстан айылынан. Ошого жакын жерде жүрөт улак. Мына Алмаз волейболист. Көк шлем айланып атат. Жашыл үстү ак спортка. Эч ким коюп бербей калат. Биринчи сорун.
Anaga tuğanlar, keşke qarаңыздарчы. Мына ортада байыш балбан жүрөт туғандар. Байыш балбан. Bunaga kimde keladi? Hareket olganları Allah'tan basmamızı rayavayı unutmayın.
Ноқат районы, Арбыл аялы, Ноқаттың сыймығы, Матқасымыздың оғы, Құдай верді балуан, бүгінгі бағарамыздың бірінші салымы бір тайға, астындағы менген ақ, Ноқаттан сақып қажының көк атыменен Құдайға шүгір мұнаке бүгін бірінші сорыңа салым салып отырады. Құдай берді келікам, білеген күш кетпесін. Мына ұшында жөнек өйлігінден жаратқан Аллахым өзі жанбағысын үкам. Bir duanı vereyim. Ya benzini karap koyup oturdan. Kırgız elge düğüne gök tuğ götürgön жақынын. Algan baygen kut bolup atağın elderi kuşsun. Kuday verdi batır da seni kolda. Momenti de. Ben bergi diyecek çalmaya koyup oturdan. Mına kırgız el düğüne kuşsun ey. Çıgan batır ekensin birinci yol askanға. Kuday verdi seni için kırgız el cüretmaktansa. Kandip kala vermesin akın ırda tattansa. Kök tulbarın körkömdü baygenin zorun karmadın. İnim bugün taylardın tazasını tanladın. Aman dersin Kudayım o yesen bolsun ballarım ey. Hem maqtagan qiz to'yda suratda shuni aytibdi. Nere? Hop. 3 ta uy-joyga bergan edim. Qana oqay. Bu yerda do'stlarmen o'tirib. Azamata. Gelingizler ana hurmatlılarım. Құдай берді балған білеген күч кетпесі мұнаке бүгінгі біздің жақшылық жиынымыздың бірінші салымы. Bir тайменен Құдай берді балған таштады. Құдайға шүкір кел бір дұқ қалай мұқамыш бұл жерден. Ассалаумалейкум. Жерге келген меймандар, қолбандар, шу барыңыздарға біріншіден денсаулық қалап кетем. Ардайым денсаулық болыңыздар. Шу жерде Қуаныш акабыздағы жақсы тілек менен, жақсы ой менен мына балбандардан, ақсақалдардан бата алыш үшін мына бұлақ беріп өтаткен ұлағымына Құда қаласа жақсы өтіп өтат. Алла разы болсын. Ардайым денсаулық болыңыз, үй бүлөңіз менен тыныш болыңыз. Шу балдарыңыздағы шу Қырғызстанға жараған, Қырғызстанның желегін желбіреткен инсандардан болсын. Азамат Құдай берді палуан, білеген күч кетпесін. Бүгінгі біздің жиындың бірінші сорыны. Сорындар мұндан ары көп болсын Құдай берді азамат. Астындағы менген ат, Ноқат районының сақып қажының көк аты менен мұнакей. Бірінші марра бір тайға салым салып отырады Құдай берді палуан. Ол деме қалғаныңыз қачауыз еме, палуандар ұлақ тамаша қылыңыздар. Ақтойдар жаңырдамақ бұл ақындың салтыда. Жеті дуан жергеден желпініп батыр келішті. Алатолу Қырғыздың жайлосыны көрішті. Қараның барын көрінген қалқым елін байқады. Қарағылжа жерінен асан ақындаңтады. Қаншалық байге барысын көргілі қуаны жөзі сарттадың ей. Eyvallah. Berekelim ekensin koluna çıkkan iyilik. Kuvanış tınırdayının jaksatanın balası jamgırday töküp bildirip. Atakanday atandın tilegin aldın atkarıp. Kağıdayın kuvanış bilesin bu başkarıp. Eki uldum milletin toy versen de cülüpsün. Bugün Kuday nasibin at jatasın gon atkarıp ey. Havası var jaraskan altındaya ayköl atabız. Amin ata bu yerde başçı olup atasız. Uldun görü vurmatın ulu kensiz atake. Jetelep жүрсün dayıma canınızdan apake. Közünüzde keremet kaldarınız mörünüz. Jakşılıktın doğrunun ata günde görünüz. Kuday versinden sonu oruvastan atake. Tayağın düşüp kolumdan cügürüp başa veriniz ey.
ынтымактуу калкым деп кубанып жатат кубаныч. Мен келдим бүгүн тоюңа уланып жатат кубаныч. Тойларыңды көргөндөр сүйүнүп жатат кубаныч. Улактан байгын алсам деп батырларын талашып жүгүрүп жатат кубаныч. Бири-бирин урмасы кылып билинип жатат кубаныч. Тайларың бар батыргаң илинип жатат кубаныч. Темир тулпар үчөнү катар тизген экенсиң. Кадырыңдын эл үчүн баалап жүргөн экенсиң. Үч тулпарды темирден коюп койдуң суу жерге. Байга кылып берсем деп кубаныч каалап жүргөн экенсиң. Сыймыктанып тоюңду көргөн элдер кубанды. Канчалаган чуу жерде жети тууган элиң бар, желпинип баарың уланды. Бири-бирини сыйлаган биримдиктин белгиси. Сендей сонун адамга кимдин келбек келгиси. Жарыяда кырдасаң жакшы аңардын билекен. Кубанычтын эки уулу жайнаган неберелер ким экен. Буунуң урматчы кылып уурдурасың кубаныч. Тойду берсем экен деп кулкурасың кубаныч. Дайым элдин кадырын билип жүрдүң кубаныч. Көгүнүнө той берип үшүлгөн насибин. Келер экен деп күтүп сүйүп жүрдүң кубаныч. Barakelde, balvan barakelde. Rudiga qaratmayda. Kaç. Orta kaçası tuğan. Arkamda o aksakal oturar. Bir karadağınan uyalan boyunca kaçayım. Sığar gelgizlerin urmattılarım barakelde. Mınaka bugünkü jыйыныбыздын экинчи сорunu bir koçkor bir serkege salım salgan. O Şoğulastı Nokat rayonu Kökbel ayıl ökmötü Bakın palvan astındağı mingen at özü bakkan özü tattagan Bişkek degen atı benen Kudayga şükür salıma salı olturat. Kel makımanda bir dua kılığız palvan. Assalamu alaikum kurbanlar. Kuvaniç. Şu niyet kılıp toy verip otat geçen elden dualan der. Şu kalbanlardan duası kavulgan olsun. Ben solun için ömrüm uzun olsun. Жақсы insanlardan olsun. Azamastар билеңиздерден күч кетпесин. Трибунаның арка жагы өтүңүздөр, ошол жактан сорун берет сиздерге. Azamattар, balvanlar hareket kılgıla. Жогорку merreg alып барып жерге орасың, bir tay bir mamala kalasın. Hareketinde kıl balvan, hareketinde kıl. Allah'ız akılabat, жерге vursun, жерге. Ortadan kalıstar. Çağırkı marraga bir hafta una, şuguli hafta unası. Hareket yerde kılgıla balvanlar. Azamatsın, barakelde. Barakelde, balvanlar barakelde. Ula jogorku marradan ıldıykı marrag alıp gelip bir tay bir koçkorga salım salgan balvanımız. Kırgızdın sıymığı, o Şoğulastı, Özgen rayonu, Döndülak ayılı, Ataktu, Bayış, Niyazovka bir tay bir koçkor salım var. Astındağı mingen at. Oşton İlyas Sayapker'din Pride degen atı bilen Kudayga şükür mınake salım salım olturat. Kelin, Bayış bir dua kılayım. Kuvaniç. Buna toyga ulansın. Uyumda her daim dakşılık bolsun. Şu toy
tinch olsun, qirg'izlik yo'q. Qirg'iz eringizda, Qirg'izistonimizda shunday to'ylar ko'p bo'lsin. Amin. Çok rahmat. Barakalda palvonlar. Ey azamatları, barakalda palvonlar, barakalda. Jo'g'orqi marraga bir tay bir mamalaqa salım salgan. O'sh oblasti, Aravalar rayoni, Tayir palvon, astındagi mingelar, No'qatdan, Pattavog'izdan Qaragar degan oti bilan baraka salom saldi. Azamat Tayir kel bir duo qilaylik shu yerdan. Assalomu alaykum. No'qat tuğanlar. Toyinglar qutlug' bo'lsin. Netresinglar Xudoyim tilaginglarni bersin. Chunki belgi cho'g'ildik. Elning duosini olib yuraverdilar. Shuncha elni bergan duo Barakalda astındagi mingelar. No'qatdan Pattavog'izdan Nasrullohni chempion degan oti bilan tashladi. Bayish Niyozovning astındagi mingelar. Xudoga shukr. Jallovatdan Urmatdan Pride degan oti bilan baraka salom salib o'tiradi azamatlar. Bilenglarda kuch ketmasin. Qirg'izning siymoqlari qo'sh kelibsizlar No'qatga, quchog'i talg'on omadga. İkon bolas Niyozov, azamatlar, barakalda palvonlar, barakalda. Qo'ch qilayapman. Palvonlar. Harakatingni qil. Jo'g'orqi marraga para urasin. Bir Jiguli avtomasini olasin. Yo'lalti Jiguli avtomasi. Harakatingni qil, palvon, harakatingni qil. Jo'g'orqi marraga para toza yerga urib ber. Bir Jiguli avtomasi. Harakatingni qil, palvon, harakatni qil. Muzqatlar bo'ldi, muzqat to'xtatib turingizlar. Barakalda palvon. Jo'g'orqi marraga para toza yerga urasin. Bir Jiguli avtomasi bor. Jo'g'orqi marrada qalishlari bor. Hattani ko'rgazib turadi. Jo'g'orqi marraga toza. Sudyalarning oldiga olib jarga urasin. Bir Jiguli avtomasini olasin palvon. Toza olib jarga urasin. Bir tay bir olasin. Bir yigit tribunal oldiga kel. Barakalda. Bugungi cho'ng jiyindan bo'ldi xolos. Palvonlar o'zini jo'ratingizlar. Bugungi cho'ng jiyindan birinchi avtouna 06 avtounasiga salom salgan palvon. Sho'g'lasti, No'qat rayoni, Jiyayildan Rustam palvon, astındagi mingelar. Jaldan Nurullan Sayapkerdin Maximus degan oti bilan 106 Jiguli avtounasiga salom salib o'tiradi. Bir qo'lchab qo'yingizlar. Ya zaman Ruslan, bilega kuch ketmasin, yaqinroq kel ukam. Bir o'sha yerdan duo qil. O'mina qo'yinsaga shu tilak qilib maqsad qilib berib o'tgan ekan shu to'ylarni. Shu yerda bergan qanaqsangiz Alloh taolo qabul qilsin. Shu bolalaringiz ham dinga jaragan, mamlakatga jaragan yigitlardan bo'lsin aka. Shu yerda bergan palvonlarning duolari tuzsin aka. Amin, Allohu akbar. Barakalda. No'qat rayoni Jiyayili. Ruslan palvon astındagi mingenat. Jaldan Xudoga shukr bir jaxshat bilan balakay bir Jiguli avtomasini salib o'tirib. Barakalda. Barakat tuğanlar. Kaçsam? Şu ağa maşinen nasip kılıp oynap gülüp. O bir ne kadar sizden şuntum şunca elin arasında
жүзүңүз жарык болуп жүрө берсин да, ушул тойлоруңуз кулдук болсун. Той esi ошол болот, той esine көрсүн. Şükürü sağa tuşlandı. Jirvaning yaxshi kun bo'lsin. Barakallah. Oldu endi. Sekin ona tushib qolib, ehtiyot qilingizlar. O'shani qistarib qo'yingizlar. Qasdi, hozir nomerni nimasi qistarib qo'ysin. Bo'ldi. Bana harmay. Buyursa. Идалик балбан buyursa тугандар bir Жигулиге таштады 06 тунасына. Мына. Azamatsız. Barakalda. Oşoğlastılar. Tokat rayonundan. Jalpı Jeti Duman'dan gelgen palvanlar. Joğarı qaradı. Kichine bilan yelga jaqin yerga tashlab bering Jalika. Jali palvonning janida yuradi. Ma Jali palvondan keladi tuğandan. Jerga uring Jalika. Jerga. Palvonning janida ur, jerga uring. Ma Jali palvon. Alaka. Mana jo'g'origa 9 qara qo'yildi. Mana Jali palvon tashladi. Bir pay, bir topozga tashladi to'g'ini. Mamalaqlar. Jali palvonning ostindagi mingeratda hozir kelganda tanishtirib aytamiz. Palankani atbatgan sayapkerning atini chiqarib, atini maqtab taqdirib. Mana bu yoqda to'g'onlar. Bu xato ish emas palvon. Mana boshtaldi ular. O'rtada jiyim. Jo'rzaqa buyursa 9 qara qo'yildi. 9 qara. Mana bugun jemishini javobatdan o'zi shaqda o'tirgan bu sayapker to'g'onlar. Kaşkılayama buradagileri. Cılağız kichine. Oğlum tamam. Jo'g'ori ko'marraga 9 qara. 9 qara balvonlar. Harakatingni qil. Doldi. Janindagi jandab kelayotganlar bo'ldi. Bulardan da o'sha yerdan xolos palvondan o'zini jo'natdingizlar biz yoqqa. Jalova, men bu yerda turaman. Shu joyga kelaveringiz. Meni janoba kelingiz, Jalova. Bo'ldi, qolganimiz xolos. Boeing deb mana aytganlar. Barakalda, maşallah. Jo'g'ori Qo'marradan oldi, Qo'marraga bir tay, bir mamalaqa salom salgan. Oşoğlasdan Noqat rayonu Belqayragacha hukumati. Ataqli Qirg'izning ato'g'li Noqatning suymig'i Jali palvon ostindagi mingelab Qayrag'ashdan tugol sayapkerning Boeing degan ati bilan menga salom o'tirib bir duo qilamiz endi. Omin. Quvonch. Shuncha yil to'y berib o'tasin.
Rahmat, tapan tutanlarına Allah berekasını versin, işlerine iyilik. Şu toy baldaram, ömür uzun, ırsız köp. Öz sürüz el yatkısmatkan, yaxşın senlerden olsun. Allahu akbar. Çürün jalak abi yaqa. Azamatsız jalava, Kudayga şükür mınakey. Toqatты sıyımığı Jalip Alvan, astındağı mingen at. Tügel sayapkerdin, boyun degen atı menen. Bir tay, bir mamalaka salın salı olturar. Ey balvanlar, bilegi güçlüler, attın basmayın tatkanlar. Vay bunu. Jalip Alvan, zorun kutlu olsun. Bak göründüğünü vermezler mi? Anahtar. Toğuz karağa gitti, Toğuz karağa. O egesi şondaydı geldi. Ya oldu. Yedin aytkanım aytkanım. Kaç. Oldu. Şimdi gitti. Ortada Manas Balvancı ile Niyazov. Tuğanda vay vay like'tan basıp olmazlar.
Ana ellerdi qarаңыздар туған. Құланбай, чаңына жақсы көрінбей айтады. Ниязовтар да отырады, әм азыр өрсі саналы минуттардан кейін білеміз кімден жалынна кетті. Жоғырға паш келеді ғой. Ха? Есеп қылды ғой. Есеп қылып тұр. Қачай қалғаны? Болды. Қач қалғаның болды. Бүтті. Башқа ешкемен келді. Улақшы келгенде өрче тоқтап тұрады деген шын. Құлакай. Келеді. Стоп. Қачыңыздары, палғандары. Болды. Болды. Қалыс өткізіңіздер. Судьяны өткер өргілер. Данияр, өрмек, қач қылай, қач өрмен, дарақа, чығы, сұлтан бір арағайда. Болды, қач қалғаны. Қалысын өткізіңіздер. Ботаканы өткер өргілер берақа. Қалысты бері. Қой өріңіздер қалысты. Алғандар. Қалысқа микрофонды беріңіз. Çoğrakla, kaçağız eve tuğanları. Ortada kalış var. Balvanlar. Ortada bir kalış var. O şovlastı. Lokat rayonu. Aralayın hükmeti. Sultan Palvan. Astındağı mingenak. Kökbel'den Şerik Sayapker'din Kökcal denen atı bile bırakay. Tay baştağın Talus Karağa Sultan Palvan. Bu jaktan alıp çıkıp ortaga alıp gelip jerge vurup berip bırakay Talus Kara. Bir kol cevap koyulaçı. Sultan Palvan azamasın bileğine küçük etmesin. Gel bir dua kıl hemen. Yaxşı niyetmen ulaq berip atat. Keche dagı köp sorunlar koyup ulaq bergen mesniylarga. Bugün dagı mana ulaq berip atat elge. Şunu yaxşı oynap ketdingizlerge bardınız suranabız. Şu konakam ne tilese tileyip maksatlığa gelsin. Ardayım yaxşılık günlerde jüre versin. Amin. Azamat Sultan Palvan bileğine küçük etmesin. Sultan Palvan'ın minge astındağı mingena Kökbel'den Şer Sayapker'din Kökcal degen atı mene bırakın. Talus Karağa salım saldı. Sultan bileğine küçük etmesin ekan. Azamat. Joğarıga. Jerden kotarılışı joğar kumarrak alp arasın. Bir tay. Bir koçkar. Yattık sizler şu an. Boyum, kara göz, çiğne kaşlarım. Oydum gitpey düşküda, çiğne başladım. Bari bir gün sözüme, bari bilmem gözüme. Mına gel tuğunlar. Araldan Sultan degen palvan Toğuz Karağa taşlardı. Joğorga buyursa bir tay koyup berip tur.